Pozdrav ekipa još jednom. Evo, ponovno smo na vodi. Ovaj puta na Wobbler Shad Rap. Zlatna boja, kao što vidite. Jedan prekrasan smuđ. Pogledajte. Top. Znači, Shad Rap 9 cm. Pošto je evo ovdje dosta jako plitka voda. Znači, startamo sa Wobblerom koji ne ide jako duboko i koji im igra dosta veliku ulogu. Evo. Top. Shad Rap. Golden. 9 cm. To je to. Top. Odlično. Evo ekipa još jedan na Shad Rap. Pogledajte. Još jedan prekrasan. To je to. Idemo dalje. Shad Rap. Top. Ubija jednostavno. Evo pogledajte. Još jedan prekrasan. Na Wobbler Alex. Prekrasno.